Государственная общественная деятель Саха СССР Сиронгоруга, бастыгы наркома Семен Николаевич Донской первый төрәбітісі сүрбе бес сылғаран Аллах тәрәхін туынан кәпсі келді. Нюрба улуғын культуратын департаментін салаятчыта Розалия Михайловна Тихонова түй асырдынан. Розалия Михайловнаның рыбытын кәлен лұраргуттан олығын ден өрәбет, оны кәпсәдебетін сағылыққа. Отын Семен Николаевич сүрбе бес сылғар бұл улахан тәрәхін етінен, мүгіс әлбәқ тәрәхінлер болуқтара. Бағалса кену лағын туғынан қылға сықсырда тәрі. Бастатан туран минет яқпын бағарабын, бұл сыл 2-10 сыл бігі боролғын атылла аттағына бігі ұлыс бұд аға бағалыға Алексей Михайлович бұл үлелән аспыз сақа сайдытығар тұғынларын толық бербет жонлары ақтан ақсанан ағықтақ бүттен. Ол күрдігіттен бұл Семен Николаевич Донской малжағар нәхелегер түрәбіті тон аны суақ алжарқай амнирын тұғығар бұлатын ойынскайы күтті тәңгі бірге манифест сұруян, екі түннәқ манифест бұтын сұруй бұттен ақтар бұлатын ойынскай исидар барақывы күттіме тәңгі бірге өлелән. Бұл сақа норота сайдарын онына атын норота күтті тәңгі бірге қамсар бұтығар хоқуаннар чир хоқуанығар әлбәқтікені өлелә біті. Онна тон биллерин курдук Москва коракка кин издательство тезер сахалы кинигени тылбасчыттары сурубут кихинден болар. Онотон очолорго элбак жонотон олого суох буруйдахантан кыханнарын көлүхүндөрүн токпуттары ол курдуктан биһиге Семен Николаевич бетемия ол курдук биһиге кен туттар Нюрбалар кен туттар көн туттар киһиби болар ол терехинен ыта бу аксынья онускы күнүгер келдибет интерехине иден Хайдах терехинер болуктар айханна тон төгүрүк столлар болуктара тыга хайстыбатын онна кекке үйрәк заведенияларын көрсүхү болуктары бу мадна интерехине иден биһиге эр кохуттар бит бейлере белемнән калбек концерттара сүрдө бес кихи лэх хор турара турохта алтын интерехине выставкалар болуктары тыга хайстырдым выставката болуа биһикен туттары кудуһуньук бит Николай Николаевич Иннокентьев выставката туруага Андрей Васильевич Чикачев выставката туруага онантан Нюрбалы кеңне коңны оттан Жон Мутугар сергебите саха сирин жонугар сергетигер билхиндере би келебит. Аллах сүддә нучылы тахана сышынны программа күтәрәбитте. Розалия Михайловна биһиге билер битен жактылардан ан бастакы дархан тәч огай дархан тәчте болар булган ди. Оттан бу билеңи көлөнәгә огайы инерини хайдах докурлак. Этенне меттон бейбит холобур бутуна этебит биһиге образование плюс культура ден улахан проект бу биһи баһалык бутамия үдү үрәх эйгетин кытта илибаттахан проект оңрагыдер бонун диссаттан сагалан бу огай болдун биһиге төрү культура болдун баратын үйрәтен бу үйрәтәһәнгә үлә камдас барар ол серинен холобура үләннән семемит айымнила холохтен фестиваль бола тура спортивный культурный фестиваль бу мадна эми бир тугандан бир ягынан кирәһәдер бу огайы өрәтәдәһен онда манна эбәһәт хаңа эре огайыттар кирән этияхтәхтер онтан һәм бир огайы маңнай эттәхтәрен кемере онын гәҗер онтан индикетин онны иҗбара турар онын биге эренә бит бу хаңа этәчеләр ниргетче коточчы этәхтәрдән онны бу аксынны ыйгаме бәләре эме саңа этәчеләрме манны ниргетче коточчы этәкеләләр. Онтан бу 2-нче юсуллаха Москва коракка бу репрессия төбәспечулу жамутугар анан памятны турбута турган кепсека. Ага бу Москва Степан Васильевка турбута эме Нюрбалар баһалык бүтән китә биргә барамбыт эме ақтан санан аспыппыт онан өрү даганы бу өркөн саналах жоннор бут өрөн октан бербеттерин тугар канчары ичет кепсәнигер кыз оғылыргытыгар олого тойгар ылланыктар дин санып. Семен Николаевич Донской первый это бу сүрбе бес Төрәбіті сүй сүрбе бес сылғарын Аллах тәрәйін. Сетихилақтық ақтығар бағылы.